For any adofono muni aba epiesi kapa ne nso minimum edi ehye breaking news about beto yapno so ne so mede ebebesum etie for any ahwefo eye prophet Nigel Gaisie na sentem ne ho sensem bebre ena aba beto edwa wo hwe entokwa ekoso wo Tracy Boache ne Misball entemu a se Misball so wodi nani akwakosi ne so a wo kan ne ho ensem all because of say eye sofo na se nyame ni pay etutu nsem ede egu Tracy asumu a ama onunti no Tracy enya eye standard wotimi ekasa editia ono Misball na ensem we bebe so dwana nkinim se asia enesa enumu ema professor Nana Jimensa kwampo de na no bebetu mu anensem ode ebebeto abonte na chese eye in defense of eye prophet Nigel Gaisie no kwampo ema chese eye Misball ni bu efuye yie papa na no ena ama honorable Kennedy Agyapong enso edina no ato ensem ni mu na sem amunim se wonu abon so Exp0ses was starting yes a war year or the free so so you share the likes of Obinim yeah share na kwa Isaac one more make can be brave kwa bedu kobinu one more make can so do prophet Nigel Gaisie so no and some no mu twen ya ma still na nensem nyina woda so e ka chese won na dwen se wo close eye case no e wo eye Nigel so na ensem we e ba ye no e na eye one abon so article stand e wo mu a wo kata say ai Ghana for yesu and yenya wo ba anase ndisifo enya wo ba running mate wo bekasa ede ama ema na so yenhwe se ense we ba ye wo ba besia ogina be ma echi a wo yi ni yonko eba ede ama entiema ye hu ni se eye ye mami wo beboa eye wo man Ghana emu ema entiema ye ni enje wo hu enu nkonkoda nche ya no wosade to edwa se eye aboni wu a wo wu ye no krampo no eye prophet Nigel Gaisie wo ne dae wo dwam sana wo ye nyankoma de ne ho enkro ne ba esanso edekeka ho ama enedeyim eye abaye won ka ti asofo ho apart from so one ne dae no eye ye dia ye nim se eye eboni ni wo yi gine ye ka enkwanhia enesi ye no so ochemu se ka enkwanhia no esi ya na efri die efri enunti enema sa enkwanhia no etimi ebaye na wo wie ye no na wo sa eto aso se hwe enkofo keka eye prophet Nigel Gaisie say wono say like omo pushing you to the hard level wono obeba bonten abebobo ma celebrities emu eye sinitwafo emu anyumtofo emu chese womo ewodin a chese wono adeda nyina no wodi womu din ebeba ababa betu edwa na ni nyina ye abaya ba kwa wodi nani ato no a wono oba bonten be ka kire ne se eye Kennedy na wono abom me ewo mu se eye prophet eye Nigel Gaisie wone me ada nanso so se me wo be ma wo hwe me anya sana se wo bebebo mi din se ya se kim wanhwa eduro ena menum edi ewo no wo hwe se wo bi ebeku ne ho all because of obi boni a wadi a ene na want na se enhwe enye nhwe han esanso wo no ye na adwen se wo ba na wa ba beboa eye o man Ghana wa ma se wo ba no wa ba be sei eye wo man no na bo mu nyina din obi ho a o chew 20 years wadi no foolish boy. What's it mean? I said, Camille. Just on not have your affair. Oh, catch him. Missy Wedding also on not have a face. Ken. Ah, do you make Ken? Me can no crack out Nigel Gaisie. Mammy, Abruya, Obama, if you high. Obama office, hey. Nana, I saw from Kituana Gazo, or Buanigela. We are not actresses, no. Omo yes so called celebrities. I wear the Obina. Me say, what do Mahama girls no fun? Just some okay in you. Yen. Spell queries nana for defending Nigel Gaisie. I was some friend saying I was guide mu Monday August. In Ghana for my green say. Ebia, mammy no ba obeboa ma omwa ma. Hey, na dia sem ne atini oba ya repu no. O friend was so in 90. Ne ma so anam pa bibia hu. Akwa we. One me manager Mohammed no na na wo Legon. Small boy. One say me na say nka na ni papa party say ban we do. Ono mama wu. He was a good guy. That one I don't dispute that.
but ubenya me se so pa Nigel Gaisie wo fie na Nyankopon abutu heaven ani asasi so no abutu be 10 times because you never get anybody like me in your family and you get it straight you will never get anybody in your family like me and this person me would ya obua o boni when him be guasi de bia or sa ko predict or ko ma prophecy say obi be wo sa girl no Kenneth ni amone ne ko ye show o repu wo no so ebony so o repu no wo na predict wo prophesize obi you killed her actually died he killed her muna munim ka wa girl ni nya accident you are bastard wo patra me wo behu me wo se me mewu enia wo prophecy dem be mu da because nya dwuma because I serve a mighty God. I serve a mighty God. Na ni nyina ye abaya ba kwa wodi nani ato no a wo no oba abonte be ka kire ne se eye Kennedy na wo no abom me ewo mu se eye prophet eye Nigel Gaisie woni me ada nanso so se me wo be ma wo hwe me anya sana se wo bebebo mi di se ya se kim wan hwa eduro na menum edi ewo no wo hwe se wo bi ebeku ne ho all because of obi boni a wadi a ene na want na se enhwe enye nhwe han esanso wo no ye na agye se wo ba na wa ba beboa eye o my Ghana wa ma se wo ba no wa ba be sei eye wo man no na ni nyina no eye prophet Nigel Gaisie eye mahama emma just say and yes Mahama girls are one more than in an Indian egu nsem na no na wo boy ye kokko kan say eh abaye bisi ane akwada no enye eye Mahama eba na ye hwan de eno de Ghana fo wo bia enim na wo bo eye abaye bi susu edi cylinder eno susu no wo bia enim nipa krom na nsem we bebe to odwan Ghana fo si eh Inti honorable Kennedy Agyapong owo eye evidence we nyina owo fact we nyina owo nsem we nyina ewo honom a chese Ghana for ye krampo ye nim anka nye se Tracy Boache ene mesbon ho nsensem e ba abonte a anka nya de se wo ba so na no na binum so se eye honorable wodi kan akada se eye prophet Nigel Gaisie de ma wo ne wo mo de nyina Mahama ma efa eye Mahama girls a wo ne wo mo wo honom no e na wo no so wodi eye wo mo eduma na ebinum susu se eye prophet anase eye Nigel Gaisie so wo dis eduma we nyina adentina so wo se nya kokodrom esa beba bonte meka se ai upon de ye kan dugu ni so nyina aposifo entimi memeche no na won abonto so wo evidence wo proof e kire se eye prophet Nigel Gaisie wo no na ekum eboni odo se yenim se ka kwanhia na ekum no nanso so se wone ne dae owie na wo ye ho nyoma ema eye nkwanhia ne si ye ma ne wuye na ebiemo ne mesbon so ada na ebiemo so no wone ema bebre na adi eye edwuma na se womo aye de ense emfata na se wono womo afa ekwan bi so a enya adenti na ontimi entu anamo emfa o eye prophet Nigel Gaisie enko eye aposifo akache na womo enkonko ka ensem no na asasem no womo aya no kokwasa enunti ne chese Ghana fo bebre na huni se information a eye honorable ewo no enye television so ena wo se wo bebebetina eka ensem no na emom wo ka no na wo take eye action na ebinum susu se eye aposifo na susu na emboa eye honorable ema ne dwumadi a wodie no NCP enti abusuafo eye breaking news aba beto edwa enne no eye sen eye honorable wachirem eye eboni bo wo ye ni nyina prophet Nigel Gaisie ni nsa wo na nsa na nsa be wo no woni abaya na edaye ena ebiemu enso so no eye professor Nana Jimensa ye nim se wo ye wo ba wo oba tan abadaye na wo beko ede age ema no ensem we se ye ni ye hu na stand se wo no mum no eye amanyoko no na wo ye na age se wo ba bo ne mum enye se ema mum ena wo ba ababa besu eye ema na enti ye ndwe hu mienu se ye age se beto aba ede ama edom kuma wo maje bi de fie se wo mu memedi so de na yenim se ye de yensa kwa hye ejemu a yentimi enyini ye beyi a na chese ehun na ahhehye won so a wo efie ensem aba beto edwei forward nche ebra e wo too maji eche comment section so won subscribe to channel na subscribe na share for ma ebusuafo no wo nso hunu eye ensem a ekoso e wo social media ene ya pono eso wo nso ntimi fo wo maji nche entu edwa emfa emaye ebusuafo midin ene Exp0ses kapa me na de mini breaking news yi ebebe so no dasane ye besane hia makram.